Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Isamla ki pamenta kini kalawai jo bajai penuyo ka bansawan bat ada kalawai ka pamenta kini ka bakordit. Ngamun menong kalada ka menta. Kalong ka bakordit. Ka bajenjar, ka badap dari jing tunjuk, ka badap dari jing duk, dari jing kerdu. Kamon kalawai jo bajai penuyo kalap lupa ka jing ma. Ladang iya keren. Ya kata ka employment lani ka jing yokam yo jam jong ki samla ag jala ka jumi ka sarkar Meghalaya kala bangkok ba ya menta ki unemployment rate Meghalaya kadon kumba 4.54%. Kata ngandong fi ka dei pasim jikhen tangnya kita apply kam lesi kita keteng employment exchange but lesi tangnya kita lepas ya di kerjaan pulih berper antara penyakran sabangsar pak nadu nong kendong hadu sor ladang ia keren kata kalak yang kam jam ni bakadang kecing kordet ni bakadang kecing hiram bang kecing tunjuk kat cabupai naman gisamla kiba inoy kecing pulis tempor nakadaw pakikini kiba jung kim sim layo kam ban kersiang skul kita kila damdan nakalunti jo kecing jot kita kila namdan nakalunti jo kecing kerdo kita kila namdan nakalunti jo kecing ngop pagi jiput shay putai pasniu tegi samla kiba menta kiba salong kikini kiba adin habut laram biang kekam kecam laram biang kalar kamai gaji kamu kalawai bukan sami kamu kum katahi habon kikat ni akran ni isu jam cek beliau di sanggalang ni akran ni gaji kamu kesat ki mendari ni akran ni ka influx ni akran ni ka bamsat ni akran sipun kiai andai kawai ka nongem talenti kapan penjanai dengan lawai yang saya perliui kadai banpin pura yang lain teli di jindon kam jong kawai pakawai kalong yen kata kalong kabam gadi kayen kesam kakup kesam sabut sakakwai kakia kapuli kaputi bat kiwai bankum tatar Tegunuk kita kiai borok kit ulong ada cium jumbril kanong remi kadai bagin biang kakam gajam kakamai gaji lese ngayang hangnya menong babun kisama kibalanang nastar kunjuk kibam simloyo ikartan puli baper kunjuk kidap dari jinglenga gaji pisah aga jingim nujungki namakat sawapai kalenti kamai kalenti banim sni kamdon bangatharai hukum kita kisamla kim kwa banglong girusma girupau andrei kikwa tang kalenti bakin kajingim kabong ketim pareng life with dignity kamu kecingin banim kakum kakadan jong brio hado kanung ngi kum bajai brio kibadan lagi kadan ki bafer kibabiang gayo kakot hado kanung ngi lasha banyui bakjinduk tasam kala suthit agajai brio di nanu nong kendong hadu asor. Bun ki sarkar kilawan, bun ki sarkar kilalek. Bat bun ki sarkar kilakular. Banle ya ka bentah nam dai kun sama. Andai borok kita diskut tang haji kular.
Habaman ya kerana isu man bayaki mengik sengbarang kau ini sirip kau sorga kau penat baladon di yaki kakta ay karoy kapa kakta ay development bat kumta ter henry larang ipet pat ya kata kau benda kejela kejungi kamdan ke polisi kebanyakan baik tep yang duk usut ladang ia keren ia kayo kam yo jam karap karyang kadai udah yung belum jangan jadi perlu jungi ya kaba hadu umat berapa persen kibriu jangan jelah kidang syani akarat karyang kum kawai kalak kamai kum kawai nagilat yo kam yo jam andai ka susi benang bangim don ke agriculture policy hari jelar jumi nalar bangim don ke agriculture policy ke kibabun sekinam rap hagi tain nang bendong kidai kita kinong rap kibam don jakarap lani kita kilalas farmers lasaknya nak kata bentaru dari jing pembiang ke guideline jom menjela jumi kepala sarongnya tadi ban rakhir yang jindap jela sanpung senam kan ini jindap jela sanpung senam imat kedai penban tang kecing kemen jom di political party di politician di balayo ban sensyari ban luti ban thok ban syukur ban bangsot bampang kabamon hakata kecil sensyari daladi anda ya kalawai jom menjelak ya kalawai jom menjadi beliau om sim ladon kalau uno jipuli jibut larang ya keram syatang ya ke agriculture policy kum kawai nakila kum kawai nak jipun lu kamai gaji parador persenam jom menjadi beliau larang sistem bro sistem hable gilam ya ke marat ke mawari hable gilam ya ke marat ke company befer nadu katung sing katung sensar katung jur katung jab haban sulilam baik hagi nang wisni balai kata ko orang kam simdon kano kajing prat lenti nak sorkar haka baidai ya kalat welcome yo jam hagarap karya larang ipai saya kata jingong jam sorkar ba lada kisang malang ki dawai ki isu fair kata ke development larang ikan sakawai pagkabenta kaba la aman play kala yo kam yo jam ikon sama jumi karap karyan ngalang lebong ba amdam tangka agriculture policy nimpai mutas ke tourism kawai kabenta kabak sorkar ke sarong ban baka mekalaya kadai kabadon kata kalak kalenti lani kata kasko ha kakam jingok kai perthai ha kapukudi kani kakam jingok kai perthai kapen kelalong yang ni trai mulut tangki nong de chips nong de nong de waidong hai di jaka terus spot kakamai ka bahe ba ha ka baidai ka terus mekalaya lada kontrol na Guwahati na Assam inatang haka jela jumi ke bolong khalak bagi kali nong way ki badan ki registration nong way ki banyak lagi nong way ki basyong lagi nong way kum kita ginong jokor kai perthai ki wan nadu kol kata dakaju kali kirum syadu sesenong pedeng syadu sesora bat keleng dari kasih jentia dakaju kali kajing sna ya kan district council kabawang regulation of trade by non tribal snow singan kum kisamla snow singan kum kejai kuriu
banong bakata ka ka lenti ban pelilap yagi paradok parasnam ki badan jingmut haka khai pateng haka bu dukan haka import export hendai ka susi kalau kadang katakan ka ba ni mundur bakan pelilap pelilenti haka yokam yojam yagi samla hagi bil hagi kam khai pateng bakun ter hendai kat badan di commercial area lani ki cakap khai pateng ki bahe akan Meghalaya bro kawe kamtam kari kasih janji lagi ladak tu tinong wei sisni sudah kamu mut nakanya ke sarkar kalau leklat lasna ya ka Meghalaya youth policy kambon lagi jikmu jaga youth policy kalau kikam tamasa sudah hendrai kakam kaban keran bekek ya kayo kam yo jam jong bobon balang kam sim labar kanaya jipo ke sarkar Meghalaya ke sarkar India hiyo ilaila ya ki company bahe banseng ikam bijam halor ke kubur balada sengkam senjam ini company kan ora kan pelak pelenti yokam yojam ni pun sama jong jelas kena harus hoteli cement factory ke dalam Pojai Dahil ngilarung hak factory bani babar kikam office sakata factory lasyong lagi nangway ke bawan naborok away dari India bagi sama kasih jongi kidai tang minong raporti balinya di kamera bagi kiben kisupi kidai tang minong rak ketelisya ban pembiang yang sindom kam jong kita minong wis ni hoi laong ba kejingon jong ki factory kidai ban but lani ban sanction ban nang kata-kata percentage 90% kakam yang kita isinong hendai kamsim lalong kumta bat babun kiba tray hangga nadu bahe adu baret kidai inong way bat kiba yakam akum kita di factory bat kibun hi dapiong industri syabhai dapiong industri syata si Jai Dahil dan yang industri sa West Kasihil kitarairi kibayok kam yojam hagi pos bahe hagi tu ki factory pa kidai inong yada yang itu ki mawari kidai inong yada yang itu sendi batang suya tengko kita ki factory bak kisang malang halor ki isi wafer bami nengkong dari banyada maki habak kilala banyada balai hukum kita kiri orang bah kepadon na kita ki factory ki industri wafer kim sim ya kebentar ban hakam ban thakam yalang paradok parasna ngakaran ya kani ba kacing kerdu kam 2 jam kini kecup mentar hoi ni dai kedokti ke sarkar hendai ni habi kedokti para mengiru ban kata kan di Indonesia ni habi kedokti para mengiru ban kata kan di Indonesia ladang ya kan ya kata kalak yo kam yo jam kerdu kam 2 jam nyemlah banyak keran tangkam ofis sarkar ni habi keran ya kam belas ni ni habi keran ya kinongnya kali kamai ni habi keran ya kam misteri ni habi keran ya kam kuliu babalai bi kontraktor bahe kia kemen tang manora inang tereng ba kataro kane kala yo kala kalenti ban penduk kam penduk jam yang ikon sama dumi kataro kane kalenti ban penduk kam penduk jam darang ipai kani isi ki badang khendiak bore mi kiseng no hikai kiba
lai sau teli larang ibu tanggawi ke jingkeli ke balong sidur balai bagi dong inong ikai kiar surah kajubah kadai kakam kajam kakamai kekaji nayakan mano badai kontraksual mano badai ad hoc mano badai kita lagi agan wadi mano badai akan urukom andai sinengkot ban penukot dia kata kadai kakam kajam kakamai kekaji ki kidap dah kecing tunjuk dah kecingnya bagi kendo agak cingnya menjuki nama balai dan kibamhum ya kakam kajam kakamai gaji kebagi kelayo bagadan palat dan kibasyawen no na kakam kajam kebagi kicutre lada lakhni no ya kakamai gaji syanu pakin pai kata gading cikeli kabak sorkar kahapan juga kani gading kejuk hoi kibala file RTI kibalap bakadam katal lai hajar teli isang serpus kibalai lesi yo kitang dam syuru ngintip agi di pandan pak henrai ngini bersutur kawai kapang memang senang kikun semua kita pendap di kecik pulih haki kerang repair kidon di kipau aja kikun semua kita pendap di kecik pulih repair kidon di kipau aja ki training kita kiladap ki courses kita kiladap kecik tepit kecuki hakikam kijam kebagi kiladap kilong di kipau aja lada kani sorkar kubur ban tablet ni kita ki post ru kampat pula dan kam ban le syu khanang ba kalawai jong gajai perliu kan jana taladang ipai pat sakata kamenta banong bang sorkar ka pensiun ikut samna bang yang hala ki jong ki kijap bang sai lagi jong ki kam Mimla kram dah kena ya kibang repair namar laila lagi bang bakin terikam kamu mau nado di private bank hadu di public sector bank laila bakin terai agak jelas bat kamram ke jongki kalau baki dai ban kloy ban airam yang ikut yang kena sama kibala tebet hagi benta repair makin seng yang kam ngajam andai ada ngiwat benia ka credit deposit ratio dan ka CD ratio kepada ban airam bak kapsa bagi kilo kabaduna tam kadai hame galaya kaya ka mga peni ka mga karan kalong kum gejala kum ikon semula ngidon lagi jingkang ba sudah lagi jing penuit sudah nakaliang sorkar kamle ayay para mengiru nimya pelelaki lada pai sakini financial institution kum kibangru kim silur kim kloy banai geram kisah yang sama lagi bapak harus sengi kam macam tapi bagaimana hanya ke platform dengan FPGP awal kali ke program ke Syongkia tengah kerbat di kinong ilam FPGP berpimpin yang kita lagi nomor hak kuat di banking institution financial institution kehaban siam di kecil bakri nolong pak sarkar kalau leklet nyapan baik pada kau yang bentar ingat habro kau yang India ka sorkar Meghalaya kadai kau yang sorkar kebanang berpersekuha yang kisah melapa berbalai berpersekuha yang sama bakin kelat yang kecingnya kebagi yang kendo
Dari Pondeli Kisnem, kila telun. Jer kerteng ke festival ayu ke Pampardon ke Meghalaya. Hak kerteng juga development. Hak kerteng juga tourism. Lawan rak yang kata ikam put yang bisa jauh paiba. Lawan rak ikam pimpiin ikut samla, pensiongset ikut samla, makin kelak yang jusisya. Hak cingim juga wabang kasmi, bagi dia gini kelak kam. Lalu kini okam rumput. Umdan cing janai, umdan cing tikna yang kata kali ke politics, ke bak sorkam Meghalaya kali. Dengan akaran ini dipangan ngandung dakaran jalan kam, henry jai pagi ni kipor, new penai, new Islam, lalam syakaba, nin sajid saya kawai pak sorkam. Ngabu ke cingkarpak hakat ki badan hangni kibai bala bani aslom basuma siapa ni election banjir yang sarkar jir yang kalawai yang macam korniu wan mumjir yang besar nganuang ba jir yang kata parti yang parti bani sarkar naik jalan yang sarkar kata kamde ka janda mulai nanang pi jir yang kalawai yang macam korniu wan mumjir yang besar satan senjat benai kita lagi MLA di minister tiba nakawai ke election sakawai ke election dami ke declaration ya ke aset sekejapki kanang kiyo nakalay kelur sa kasal kelur sa kaspo kelur sa karapo kelur kani niyong hakitin pareng kata ka concentration of wealth ka jimot yung kanya kalong lada kaspa kalano siyang na tang si kandiangot kadai ka ba kni jubor kni korap, kni bangsop, nanganapi, uway pa uway. Lada kalano siyang na kajingdom jingem, lano siyang na kaspa po. Kadai kajing kni sop-sop, kajing kni jubor, naumabuin balang. Tesuwa begini ke MLA ke minister, hagi platform paper, tinuan pankam napi, tinuan pankam belum MLA belum minister napi, bentar lagi. Halo di isu tu menjadi ayu gila extension senam kerana kejiwan wakam anda kilaya wakam kilaya ya kalau kalenti kilakelat ya duduk usuk kilakelat ya duduk orang ni tetangga tak ketin dan pekot paswa kejiwan wakam bentar lagi halo kalawai jangan jadi periu bentar lagi halo kamenta jangan ikut samla Pintar hajo ki yaki halor kalasay jom